Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hicratın 6-cı yılında bolup ötkön manilүү işlerden biri bul Hudaybiya kelişimi. Ayrim tarixçiler bunu Hudaybiya qazatı deşet, biroq bul to'g'ri emas. Antkeni Payg'ambarimiz Hudaybiyaga soğuşu üçün emas, umra qiluu üçün chiqqan ele. Oşonduktan bul Hudaybiya kelişimi, Hudaybiya qazatı emas. 6-cı yıldan Zulqa'da ayında Payg'ambarimiz sallallahu aleyhi ve sellem umraga bararın jariyaladı. Kim meni bargısı kelse, hareketini kılsın, dayardansın. Rasulullah menen muhacir jana ansarlar çıktı. Oşonda ele bir urulardan ayrım adamlar çıkıştı. Başka urular tolu menen çıkkan jok. Antkeni soğuş dağ dele ulanıp жатқан ele, kerbenlerge çabulдар bolup жатқан, ali tınçlık bolu ele gele. Oşonduktan muhacirler menen ansarlar gana Payg'ambarimiz menen umra kılуу üçün çıkıştı. Hicrattın 6-cı yılı Zulqa'da ayında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen 1400 adam umra kılуу niyetinde saparga çıkıştı. Rasulullah özü menen birge hadisini aydap bardı. Hadi degen emne? Bul kurmandık çalуу üçün atalgan töölөр. Bul kurmandık atılgan töölөрдү minүүгө болбойт, иштетүүгө болбойт, üstüne жүктөөгө болбойт, сагаңга болбойт. Allah üçün belek kılingandыгынын белгиси болсун деп өркөчтөрү тилинип коюлган минбөө үчүн. Же болбосо моюнуна кандайдыр бир белгиленип, бул аркылуу курмандык үчүн экенин билинип туруш керек болгон. Payg'ambarimiz özü menen birge 70 Mekke'ge aydap alıp bardı. Munafıklar Rasulullah'tın Mekke'ge barуу niyetini uqqandan keyin aytıştı. Vallahi dedi, Quraysh Muhammad'ı öldüröt. Mekke'ge uşuntu ele ihram menen kirip keteberebe dedi. Özünü düşmanına tapşırıp berip jatat deşti. Çındığında ele uşunday boluşu mümkün ele. Payg'ambarimiz emne kılууну ойлонду. Sebep degende ihram kiygen adam, ihramga kirgen adam kılıç karmogo bolboyt, kural karmogo bolboyt. Kuralsız barsa özünü kırсыкка уруп барган киши болуп калат да. Ошондуктан ойлонуп сахабаларга айтты, өзүңөр менен куралыңарды алып баргыла, төөгө жүктөгүлө dedi. Musulmanlar kuralların töölөрүнүн üstüne artıp жүктөштү. Munafıklardan bir adam Payg'ambarimiz menen uşul saparga çoğu çıktı. Bul Ja'd ibn Qays. Ja'd ibn Qays. Rasulullah Zulhulayfaga çıkıp ihramga kirdi. Zulhulayfa Madina elinin miqatı. Başkaça aytkanda oşol Zulhulayfadan arı umracı acılık kılуу niyetinde çıkkan adam ihramda ötüş gerek. Miqat. Bul jer Zulhulayfa dep atalat. Madinadan 7 mil alыстыкta жайгашкан. Эми ошол Zulhulayfa menen Mekkenin ortasındagı aralık bul miqat. Bul aymaqtar ihram menen gana basıp ötülöt. Mekkeliklerge Payg'ambarimiz umra kılуу üçün jolga çıkkandığı tuuralуу kabar jetip kelgende alar aytıştı. Vallahi Mekke'ge kirişpeyt dedi. Bizdin уруксатыбыз жок, kirişpeyt dedi. Musulmanlardı Mekke'ge kirgizбеш üçün bütünдөй bir koşundu haram aymağına alıp çıkıp koydu. Emi haram degen emne? Muna Kabatullah Mekke'nin içinde, Kabatullah Baytullah dep atalat. Emi Kaba'nın aylanasında uşunday bir kenendek aymak var, bul haram dep atalat. Bul haramdın aymağına Mina kiret, Muzdalife kiret, bирок Arafat haram aymağına kirbeyt. Haram degen emne? Bul uşunday bir ıyık jer, bul jerde kan tögүү болбойт, урушууга болбойт, аң улоого болбойт, даракты сындырууга болбойт. Ошол себептен Quraysh haramdan тышкарыга чыгып мусулмандарды күтүп турат, сырттан киргизбеш керек. Эгер харамдын ичине кирип кетишсе, мусулмандар менен согушууга да болбойт, аларды кууп чыгууга да болбойт. Эми харамдын ичине киргенде кокустан согушуп өлтүрө турган болсо, бүткүл арабтар Qurayshты жаманаттык кылат. Анткени жахилият доорунан бери харам аймагында кан төгүлбөйт. Бул айып болуп эсептелет. Демек, haram takır uruşuğa bolbay turgan mına uşunday bir ıyık jer ele. Mına uşul sebepten Quraysh musulmandardı haramga kirgizүүnü kalagan jok. Rasulullah saparını ulantты. Quraysh'tın ayrım başçıları haramdın tışına koşuunu menen çıktı. Biroq al kezdegi Quraysh'tın çoğu Abu Sufyan tışkarı çıkkan jok, Mekke'de kaldı. Koşuun Madinadan kele jatkan joldu tosup turup uadalaştı. Mekke'ge musulmanlar umraga da kirbeyt, başka nesege da kirbeyt dedi. Halid ibn Walid haramdın dışında musulmanlardı koşunu menen kütüp turdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga Bişir ibn Sufyan el-Kelbi kelip, "Ya Rasulullah, Quraysh sizi Mekke'ge kirgizbеш üçün joluňuza koşuun menen çıktı. Üstlerine jolbars terlerini kiyişti" dedi. Bul degen söz Quraysh bir gana soğuşabız dep barganda gana kıla turgan iş ele da.
андай bir kelişim же makullaşуу эмес, жалаң гана согушабыз деп чыкканда гана жолбош терисинен болгон кийимдерди кийип алышчу. Пайгамбарыбыз бул кабарды угуп: "Я вайха Курайш, я вайха Курайш, ма даррахум лау таракуни, фа ин интасарту фа иззухум, фа ин кутилту фа хуа ма юридун." Ey Курайш, мени жайма койсо болбойбу? Эгер мен жеңсем, менин ыззатым алардын да ыззаты го. Эгер мени өлтүрүшсө, бул алардын каалаган нерсеси го. Тагыраагы, Курайш эмне үчүн өжөлөнөт? Менин жайма койсун, адамдарга динди жеткирейин. Эгер мен жеңсем, менин ыззатым Курайштын дагы ыззаты. Анткени мен дагы Курайштанмын деп атат. Эгер башка уруулар мени өлтүрсө, бул Курайштар өздөрү каалап жаткан нерсе деди. Андан соң пайгамбарыбыз сахабаларга карап: "Мени алардын арт тарабына башка жол менен алып өтө турган бирөө барбы?" деди. "Бизди күтүп турган кошунду айланып, артынан алып өтүп кое турган адам барбы?" деди. Ошондо сахабалардан бир адам "Мен" деди. Пайгамбарыбыз "Баштаңыз" деди. Бул адам чындыгында өтө кыйын болгон оор, машакаттуу жол менен баштап барды. 1400 адам аябай кыйынчылык менен жүрдү. Бирок айткандай эле Курайш кошунун айланып, арт тарабынан өтүп алышты. Мусулмандар душман кошунун артынан өтүштү, Курайш кошуну мындан кабарсыз. Харам аймагын белгилөө үчүн арабтар бир белги коюп коюшчу эле. Ошол белгилер харам аймак экенин билдирип турат эле. Эми азыр мусулмандар ошол аймактын артынан өтүп алса, харамга кирди болот, аларды кууп чыгууга болбойт. Ошол харам белгилерине жетүүгө бир нече кадам калганда Расулуллахтын төбөсү өзүнүн өзү токтоп калды. Расулуллах чөк турган жок, өзү чөгүп алды. Расулуллах тургузгусу келди, сахабалар түрткүлөштү, ордунан турбады. Сахабалар: "Я Расулуллах, төбөңүзгө бир жамандык жетти окшойт" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Жок" деди. "Бел хабасаха хабисул фил" деди. "Төбөмдү пилди токтоткон зат токтотту" деди. Абрахан пилин Кабаны бузуудан ким токтоткон эле? Пайгамбарыбыз өзүнүн сахабаларына ушул жерге токтоого жана түшүүгө жайгашууга буйрду. Демек, харам аймагына жетип, бирок кирбестен тышкарыда турушат. Мусулмандар токтошту, сахабалар келип: "Я Расулуллах, бизди суу жок жерге түшүрүп койдуңуз. Суу бар бекен, суу болушунан үмүтүбүз бар эле" дешти. "Сизде бир аз гана суу калды, башка суу жок, ал сууда дааратка гана жетет" деди. Пайгамбарыбыз ушул ортодо бир кудук бар бекен деди. "Ооба, бар экен. Кудук бар экен, бирок курап калыптыр, суусу жок" дешти. "Ал кайда?" деди пайгамбарыбыз. Көрсөтүштү. Расулуллах мына ушул өзүндөгү бир аз сууну алып барды да, ошол кудуктун үстүнө туруп дарат алды. Дарат суулары кудукка түштү. Андан соң сахабалардын биринин колуна найзаны берди, түшүп кудукту казыңыз деди. Кургак кудукка сахаба түштү, найзаны жерге сайганда суу атылып чыкты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кереметтеринин бири мына ушул жерде болуп өттү. Анан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эгер Курайштын мамилеси бизге жумшарып, менден келишимди, тынчтыкты талап кылышса, мен албетте аларга келишимге макул болом" деди. Мына ушул ниет менен пайгамбарыбыз ушул жерге токтоду. Курайш аскери, Курайш кошуну мусулмандардын өтүп кеткенин укту да шашып калды. Тездик менен артка кайтты, мусулмандардын маңдайына келип токтошту. Мусулмандардын жайгашкан жерин көрүп таң калышты. Мусулмандардын ниетин түшүнүшкөн жок. Эгер умра кылганы келген болсо, эмнеге харамдын ичине кирбеди? Эмне үчүн ичине кирбеди? Кирсе болот эле, алдында тоскоолдук жок эле. Харамдын сыртына токтоптур. Өзү менен курал алып келиптир, согушканы келди уже. Анда ихрамды эмнеге оронду? Мусулмандардын ниетин биле албай, Курайш кошуну таң калды. Эми мусулмандар кандай ниетте келгендигин билүү үчүн Курайш кошуну пайгамбарыбыздын алдына адам жөнөтмөкчү болду. Бул эки кошуун бири-бирине жакын жерге токтогон, бири экинчисин көрүп турат. Курайш кошуну Будайль ибн Варканы жөнөттү. Будайль ибн Варка бул Хуза уруусунан, Меккеде жашайт эле. Ошол учурда Меккеде эле "Сен барып Мухаммад кандай максатта келгенин билип кел" дешти. Ал киши пайгамбарыбыздын алдына келип: "Эй Мухаммад, эмнеге келдиң? Эмнени каалайсың?" деди. Пайгамбарыбыз: "Умра кылганы келдим" деди. "Мына курмандыктарды айдап келдим" деди. "Эй Мухаммад, анда куралдарды эмнеге алып келдиң өзүң менен" деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Эй Будайль, мен кыянаттыктан кооптонуудамын" деди. "Тагыраагы мага кол салып кыянаттык кылып чабуул жасашса, мен сахабаларымдын курман болушун каалабайм" деди. Караңыздар, мусулман адам зирек болот, сак болот. Ихрамга кирген адам кылыч кармап болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тобакечилердин устазы, эң эр жүрөк адам. Ушул зат адамдык себебин кылып куралын төбөсүнө жүктөп келе жатат.
Rasulullah'tan жашоосун жакшы үйрөнөлү. Ар бир жасай турган ишибизге Расulullah'tan үлгү алалы. Budayl ibn Barqa paygамбарыбыздын сөздөрүнө канааттанды, Курайштын алдына кайтып барды. Эмне болду? Кандай кабар алып келдиң? Эмнеге келиптир Мухаммад? Умра кылганы келиптир деди. Кайдан билдиң деди. Өзү айтты деди. Жок деди. Алар анын сөзүнө канааттанышкан жок. Экинчи болуп Микраз ibn Хаусты жиберишти. Микраз ibn Хаус Курайштын башларынан эле. Ал келе жатканда пайгамбарыбыз аны көрдү. Айттык го бири-бирине жакын болчу депчи. Бул кыянатчыл адам, сак болгула бул кишиден деди пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз айткандай Микраз ibn Хаус келди. Пайгамбарыбыз менен сүйлөшкөн жок. Эч ким менен сүйлөшкөн жок. Келди, куралдарды карады, төөлөрдү карады, кайтып кетти. Кандай кабар алып келдиң эй Микраз? Иш шектүү деди. Умра кылганы келгенге деле окшоп жатат, согушканы келгенге деле окшоп жатат деди. Түшүнүк болбойт деди. Эч кимден сурабадыңбы, эч ким менен сүйлөшпөдүңбү деди. Жок деди. Үчүнчү болуп Хулайс ibn Алкаманы жиберишти. Хулайс ibn Алкама Ахабеш уруусунун башчысы эле. Бул дагы Меккеге келген эле, аны Мухаммаддын ниетин билип кел деп, аны үчүнчү болуп жиберишти. Хулайс ibn Алкама келе жатканын көрүп пайгамбарыбыз ал Каабаны улуктаган адамдарды жакшы көрөт деди. Анын алдынан төөлөрдү айдагыла деди. Хулайс ibn Алкама келе жатканда курмандыкка аталган 70 төөнү сахабалар ордунан тургузуп ары бери айдап башташты. Курмандык үчүн аталганы көрүнүп турат, моюнда белгилери илинген, өркөчтөрү тилинген. Бул Каабаны улуктаганы келиптир деди да кайтып кетти. Эй Хулайс, кандай кабар алып келдиң дегенде, Мухаммад умра кылганы келиптир деди. Кайдан билдиң? Курмандыктарды айдап келиптир деди. Курайштын Хулайска берген жообу орой болду. Сен бир чөлдүксүң, сенин илимиң жок деп туруп анын деле сөзүн кабыл алышкан жок. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, бул Каабаны улуктагандарды жакшы көрөт эле. Курайштын бул жообунан ачуусу келип айтты: "Эй Курайш, бул нерсе үчүн силер менен келишим түзгөн эмеспиз. Каабаны улуктоо үчүн келген адам Каабадан тосулабы? Валлахи, эгер Мухаммадды жөн коюп Каабага киришине жол бербесеңер, үстүңөргө Ахабиш уруусун баштап келем" деди. Эми Курайш менен Ахабиштин ортосунда көйгөй жаралып турат. Мына көрүңүздөр, пайгамбарыбыздын даанышмандыгын кимге кандай мамиле кылууну билип атат да. Бирөөсүнөн сак болгула деп атат, бирөөсүнүн алдында мындай кылгыла деп атат. Бул даанышмандык, хикмат. Айтышты: "Эй Хулайс, сабыр кыл, шашылба. Бир пикирге келип алалы." Ошондон кийин Хулайс бир аз тынчтанды. Антпесе, Ахабиш менен Курайштын ортосунда бир маселе болору анык болуп калган эле. Курайштыктар дагы бир адамды жөнөтүүнү каалашты. Алардын жиберген 4-чү адамы бул Урва ibn Масуд болду. Урва ibn Масуд ас-Сакафи. Бул киши Таифтеги Сакиф уруусунун башчысы эле. Бул дагы Меккеге келген эле, аны жөнөтмөкчү болушту. Мындан мурун барып келген 3 адамдын сөзүн Курайш кошууну кабыл албаганын көрүп, эми Урваны жөнөтүп жатканда Урва айтты: "Мен тиги үчөөнү окшобойм" деди. "Бирөөнүн илими жок дедиңер, бирөөнүн ишинин натыйжасына акылы жетпейт дедиңер, мен аларга окшобойм" деди. "Мен барам, бир шартым бар, убада бересиңер. Кандай кабар алып келсем ишенесиңер, болбосо барбайм" деди. Эми бул Урва ibn Масуддун арабтардын арасында урматы кандай чоң эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Куран түшкөндө Курайш айтты: "Аллах Куран түшүрмөкчү экен, эки улуу адамыбызга түшүрбөстөн ушул кедей жана жетим Мухаммадка түшүрөбү" деген эле. Аллах Таала Куранда мындай аяттарды түшүрдү: "Вакалу лаула нуззила хазал Кур'ану ала ружулин минал карьятайни азима." Мушриктер айтып жатышат: "Бул Куран эки кыштактын биринен болгон улуу адамга түшүрүлгөндө кана" дешти. Бул мушриктердин айткан эки шаары Мекке менен Таиф. Эми алардын айткан эки улуу адамы Таифте Урва ibn Масуд ас-Сакафи, Меккеде Валид ibn Мугире эле. Арабтар ушул адамдарды улуу деп билишчү эле. Урванын урматы ошондой бийик эле. Урва барып мусулмандардын ниетин билүү үчүн бир айла, хила кылмакчы болду. Башкача айтканда, мусулмандардын бир ачуусун келтирсем, эгер алар согуш ниетинде келишкен болсо, мага кайтара турган жообу катуу болот. Эгер умра кылуу үчүн келген болсо, мен алардын ачуусун келтирсем деле мага жумшак мамиле кылышат деди. Мына ушул ниет менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келди. Урва кылычтары менен, куралдары менен келгендиги үчүн пайгамбарыбыз өзүнүн алдына сакчысын турушун буйрду. Бул Мугира ibn Шуба разияллаху анху эле. Мугира разияллаху анху өзүнүн куралдарын даяр кылып,
üstüne temir kiyimlerini kiyip, yüzünü toskan avalda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den janında turdu. Mughira ibn Şu'ba Peygamberimizin janağı korgowçusu Urva ibn Mas'ud'un tuğanı, baykesinin balası. Başkaça aytkanda Urva Mughira'nın abası, birok tuğanı ekenen körbey turat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldına keldi. "Hey Muhammed" dedi. "Mekke'ye kuch menen kirgeni, uruş menen kirgeni keldingmi?" dedi. Peygamberimiz "Men umra kılуу niyetinde keldim" dedi. Andan soň musulmanlardın açuusunu keltirүү üçin aytdı: "Ey Muhammed" dedi. "Sen janыңda sahabalaryň turganyna işenbe. Eger soguş bola turgan bolsa, wallahi bary taşlap seni jalgız taşlap ketişet" dedi. Sahabalardan barynyň açuusy keldi. Al turgay jumşak münözü Abu Bakir'den de açuusy çygyp, "Biz taşlap ketebizbi" dedi. "Biz kaltırıp ketebizbi? Wallahi jalgız kaltırbaýbys Rasulullah'ta." Urvany katu hakarat kılıp başlady. Peygamberimiz Urva kanday maksatda bul sözü süýlegeni düşünüp, "Ey Abu Bakir" dedi, "Toktatyňyz" dedi, "Unçykpaňyz" dedi. Abu Bakir unçykpay kaldı. Abu Bakir'e karap turup Urva aytdı: "Ey Abu Bakir" dedi. "Eger senin menin üstümde jakşylygyň bolbaganda saga da sögüp жооп bermekmin" dedi. "Tagıragı, men seni urmatdaýym, oşol urmatyňdan ulam saga жооп gaýtarbaýym" dedi. Araplarda bir adam ekinci adamdın açuusun çıgargısı kelse sakalından tartуу adaty var ele. Biri ekinçisinin sakalından tartsa demek anı hakarat kılgan bolot, açuusu çıgışı kerek. Urva Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sakalından tartmakçı olup Rasulullah'a kolunu sunat. Sunuusu menen mına uşunday bir awalga dayar turgan Mughira ibn Şu'ba kılıçını çıgarıp, kılıçının kaptal tarağı menen Urvanın koluna katuu bir sokku berdi. Kılıç menen koluna sokku jedi. Urva korkup ketip kolunu tartıp aldı. Tartıp turup aytdı: "Ey bu kim" dedi. "Ayabay oroy kişi eken" dedi. "Ey Muhammed, men saga jönele süýlemekçi oldum" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldında turgan Mughira ibn Şu'ba aytdı: "Kolun özüňe kaytpay kalışынан murun" dedi. "Аны Rasulullah'tan tart" dedi. "Tagıragı, eger dagı bir jolu kolundu sunsaň çabap salam" dedi. Urva bul kılıç karmap turgan kişinin oroylugunu körüp turup, "Bul kim boldu özü" dedi. "Munçalyk bul taşbor" dedi. Peygamberimiz küldü. "Tanybay jatasyňmy" dedi. "Bu senin jeğeniň, iniň Mughira ibn Şu'ba" dedi. Oşonda Urva aytdı: "Ey" dedi. "Ey kıyanatçıl" dedi. "Ey kıyanatçılay, senin köýgöýüňdi çeçip, kolumdu juup, ali kurgat elekmin go, kolum awrasyňmy" dedi. "Senin köýgöýüňdi çeçdim ele jakynda, kolumdu juudum ele, ali kolum kurgabay turup kolum awrasyňmy" dedi. Jakynda bolup ötken bir okuyaga Urva işaret kılıp jatdy da. Mughira ibn Şu'ba Sakafi negizi Sakif urusundan hazır musulmanlar menen birge musulman bolup turat. Kantip musulman bolduğunu ele bul kişi. Mughira Sakif'tin Saidlerinden Banu Malik urusundan 13 kişi menen Misirge bargan ele. Mukawqis, Misir hakimi Mukawqis'tin ziyaratına bargan ele. Banu Malik'ten bolgan bul 13 adam aýbay adeptүү, jumşak, tarbiýa körgön, tartipli adamlar ele. Emi Mughira oroy adam ele. Mukawqis'ke dele kılgan mamilesi oroy boldu. Emi bul elçiler kaytıp jatkanda Mukawqis buyurdu: "Bardyk kelgen konoktorgo elçilerge belek bekçilerdi berip, bir gana Mughiraga hiç nese berişmedi. Oroylugy üçin, adepsizligi üçin." Emi mından Mughiranyň açuusy çykdy. Sakif'tin başçylaryndan kantip Misirde jerge barıp, Mukawqis'tin aldyna barıp turup kuru kaytat. Narazy bolup çykdy da jolda kele jatyp özü menen bara jatkan kele jatkan Banu Malik urusundan 13 adam uktap jatkanda bir-birden soyup çykdy baryny. Jana alardan kalgan bardyk mal mülkün köterip Taif'ke kelip jaşyrynyp aldy. Banu Malik urusu 13 adamyny Mughira öldürgen ukkandan keyin kozgoldy. Kelip Sakif'ten "Bizge Mughirany tapşyrygla" dedi. "Bizge Mughirany tapşyrygla" dedi. Alar tapşyryşpady. Jahili bir uran bar ele. "Unsur ahaka zalimen aw mazluman." Zalim bolsa da, mazlum bolsa da özüňden bir tuganyňa jardam ber. Alar mına uşul uranga amal kılışdy. Banu Malik koşuny menen keldi emi. Talap kılışkanda berbedi, koşu menen keldi. Sakif koşuny menen çykdy. Emi eki uru biri menen soguşup awalyna kelgende Araplardyň hakimlerinden biri Urwanyň aldyna keldi. Muny aytyp jatabız Urwa ibn Mas'ud as-Sakafi Mughirany baykesel edip. "Ey Urwa" dedi tigi hakim, "Sen Araplardyň uluu kişilerindensiň. Özüňden kowmuňdy da Banu Malik urusunu da öldürbe, saga bul nese jaraşpaýt" dedi. "Emne kılamanda? Ölgen kişilerden kunun tölep koy" dedi.
Çındığında uşul sunuşuna makul boldu. Banu Malik urusunun kunun töledi, oşonu menen köýgöy çeçildi. Emi Banu Malik'tin köýgöýü çeçilgenden keyin, masele çeçilgenden keyin Mughira ibn Şu'ba tigi 13 adamды öldürüp tigilerden algan malından ajırap kaludan korkup bardyk mal mülkti alıp Madinaga keldi da kelime keltirip musulman bolup aldı. Rasulullah aga aytdı, imanыңды kabul kılabız dedi. Birok kıyanatlygyňda emes dedi. Mal Banu Malik'e kaytıp ketiş gerek dedi. Oşantip Urwa ibn Mas'ud'dun azırkı süylep jatkan sözü, "Ey kıyanatçıl, senin köýgöýüňdi çeçip koyup, ali kolumdu juğanım jokko, koluma urasyňby" degen sözünün sebebi uşul ele. Mughira aytdı, "Bul zat Rasulullah" dedi. Başkaça aytkanda, "Maga uşunçalyk jakşylyk körsetken bolsaň dele, bu kişiге kolуңду sunbaysyň" dedi. Mına oşol wagtda namaz wagtysy kirip kaldı. Bilal turup azan aytdı, raziyallahu anhu. Rasulullah darat algany turdu. Urwa ibn Mas'ud küzatip turat bul neseni. Rasulullah darat alıp yüzlerini jusa, Rasulullah'tan tamgan sularda alıp yüzlerine sütüp jatışat sahabalar, tabarruk kılıp. Rasulullah oğuzun çaykap tükürse, tüküreklerini alıp yüzlerine sürtüşüp jatışat tabarruk kılıp. Munu körgönden keyin Rasulullah'a mınçalık mahavat, mınçalık bir berilgendikti körüp durup Urwa boldu jetiştүү boldu dedi. Başka sözü uğunu kalabady. Kaytıp bardy Qurayş'ın aldyna. Qurayş, "Kanday pikir menen keldin, kanday sunuşla aytasyň" dep suraganda, körgön nerselerinden korkunçka düşkön Urwa, "Men sizlerge pikir aytam" dedi. "Wallahi men Kisra'nın mülkünde turganda anın ziyaratına barganmyn. Irakliyden mülkünde turganda ziyaratına barıp körgönmün. Najjashi'nin mülkünde turganda ziyaratına barıp körgönmün. Allah'a ant" dedi. "Alardan hiç biri Muhammed özünün mülkünde ulu bolgonday uluk bolgon emes" dedi. Tagıragı bul ata aytılgan padişalardan hiç kaysınısının kowmu Muhammad'ın sahabalary Muhammad'ı urmatdaganday urmatdagan emes dedi. "Eger sizler musulmanlar menen soğuş kılsaňar, alardan barın kırıp taşlamayınça Muhammad'ı sizlerge tapşırıp koybayt" dedi. Qurayş, "Emne keňeş beresiň" degende Urwa aytdı, "Alar menen" dedi, "kelişimge kelүү kerek" dedi. "Kelişimge kelişişiňer kerek" dedi. "Muhammad'ın kirişini kalabaysıňarby, al menen soğuşuunu kalabaysıňarby, kelişim tüzgüle" dedi. Qurayş koşuunu kanattandı, birok dağı da işenimdirek boluş üçin musulmanlardan birösün tutkun kılıp karmap alıp keleli, ana azaptap surak alalı, çınıgı niyetin bile izleşti. Tündösü 40 adamdı musulmanlar tarapka jönötüştü. Maksat bir musulmandı karmap kelүү, kandaydyr bir muhtaçlyk menen çykdyby, başka iş menen çykdyby karmap kelүүsü kerek ele. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sak bolup turgan ele bir jamaat sahabasyna buyurdu. Kuralları menen dayar turuştu. Alar kelgende kurçap alıştı da özlerini tutkun kalıp koyuştu. Bir adamdı tutkun kılgany kelgen 40 adam özü tutkun boldu. Qurayşlyklar kabar taap soğuşka dayardыкты başlaganda Rasulullah tegi 40 tutkunga "Biz soğuşkany kelbedik, biz umra kılgany keldik. Kaaba menen bizin ortabızdy boş koygula" dep alardy koyup jiberdi. Oşondan keyin gana Qurayş musulmanlar umra üçin kelgendigine toluk işenişdi. Antkeni eger soğuş üçin kelgen bolgondo öldürüp jibermegeli. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alal mursalin velhamdülillahi rabbil alamin.